दुधेको हिमपाई ब्रिज चाहिँ यस्तो छ हालत हो খতম ছয় খতম। বালাসনের তোরে ভেসে গেল দুধিয়ার অস্থায়ী সেতু, ফের বন্ধ শিলিগুড়ি মিরিক যোগাযোগ। একটানা বর্ষণের জেরে আবারও বিপর্যস্ত পাহাড় সমতলে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বালাসন নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেল দুধিয়ার নির্মিত অস্থায়ী সেতু, ফলে শিলিগুড়ির মিরিক সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকেরা। শুক্রবার সকালে ভারী বৃষ্টির কারণে বালাসন নদীর জলস্তর হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে দুধিয়া এলাকায় তৈরি করা অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতুটি নদীর প্রবল স্রোতে ভেঙে যায়। এর জেরে দুধিয়া হয়ে শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত 2025 সালে দুধিয়ার মূল সেতু ধসে পড়ার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিকল্প হিসেবে এই অস্থায়ী সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মিরিক সুখিয়া পুকুরি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা ছিল এই পথ। তবে গত কয়েকদিনে টানা বর্ষণে নদীর স্রোত এতটাই বৃদ্ধি পায় যে শেষ পর্যন্ত সেই অস্থায়ী কাঠামোটিও টিকতে পারেনি। অন্যদিকে লাগাতার বৃষ্টির ফলে শিলিগুড়ি শহরের একাধিক নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েকদিন আরও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। সেই কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং প্রয়োজন ছাড়া যাতায়াত না করার পাশাপাশি বিকল্প রুট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে পরিস্থিতির সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন সাংসদ রাজু বিস। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। निकाल्नुको लागि गयो अघि त्यहाँबाट बेलगाजी भएर र नयाँ अहिले डबल इन्जिन आएको छ। डबल इन्जिनले हामी अहिले गोर्खाल्यान्डपट्टि जाँदैनौँ न। हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भन्ने समस्या यो बाँध छ, झट्टै भन्दा झट्टै बाँध बाँधेको हुनुपर्छ र यो बाटो पनि सुचारू रूपले चालु भएको हुनुपर्छ। म विनम्र निवेदन गर्दछु, एउटा गाडी चलाएर खाने एउटा चालक हो है। हाम्रो इएमआईहरू छ, यहाँ सबै छ, हाम्रो 50 जना छ यो बाटो गाडी कुद्ने, सबै बसेको छौँ। र हाम्रो एमपी महोदयलाई, एमएलए महोदयलाई, हाम्रो सिएमलाई पनि यही भन्न चाहन्छु, 1 हप्ताभित्र यो बाटो बनिनुपर्छ। बेली ब्रिज हाम्रो डिमान्ड छ, बेली ब्रिज। तपाईँहरू भन्नुहोस् बेली ब्रिज कि के? बेली ब्रिज बनिनुपर्छ, आर्मीको बेली ब्रिज बनिनुपर्छ। भन्दा झट्टै भोलिदेखि काम सुरु हुनुपर्छ। नभए यहाँ अनुहार देखाउनु कोही नआए पनि हुन्छ, एमपी एमएलए कोही नआउँदा पनि हुन्छ। हाम्रो समस्या हो यो पनि तोडेर चाहिँ बेली ब्रिज बनिनुपर्छ, नभए यो पुरानै ब्रिज गाँस दिँदा पनि हुन्छ। यति नै भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। यसम्म कसरी गर्छ बाटो? अब यसम्म गर्ने कुरै छैन। बाटो अब अहिले पानी सुक्नु पर्यो, यहाँको ढुङ्गा बसी बाहिर जानु दिनु भएन, त्यहाँबाट अब यहीको ढुङ्गा पिँढीले बनाउँदा अब अहिले त बाटो इमर्जेन्सी गर्यो भने मात्रै हो, यही छ। र यही भन्न चाहन्छु म है, सम्पूर्ण च्यानललाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू मिडियाहरू आउनुभयो। हामी एउटा चालकको बोलेको, म ठिकादार पनि होइन, पार्टीको नेता पनि होइन, आम जनता बोलेको। सबैलाई सुविधा हुनुपर्छ। यो पारीपट्टि मान्छेहरू साह्रो साह्रो भएर एम्बुलेन्समा बसिरहेको छ, हामीलाई फोन आइरहेको छ, मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन। र तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो आर्मीलाई ल्याएर बेली ब्रिज बनाइदिनुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबै थोक अप्सन्स के चाहिँ गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ हो त्यो सबै कारवाही गर्नु। मैले बुझेँ किनभने यहाँ पानी रोक्छ कि यो उहाँहरू यहाँ पनि पानी
जुन तपाईँले अहिले हेर्नुभयो यहाँबाट पनि पानी खस्छ तल पनि खस्छ अर्को यो पुल बनाउँदाखेरि यहाँ पानी रोकेर गाउँमा पानी खस्छ एउटा तपाईँले भन्दै नि यस पछाडि 5 को डिपिआर बनेर पठाउनु भयो नि पठाइदिनु यो तल्लोको मात्रै माथि डम्पेटार माथि घिसी डाँडाबाटै हेर्नु पर्यो इमर्जेन्सी बात गर्नु पर्यो नि अहिले चाहिँ इमर्जेन्सी अगर माथि 2 महिनामा केही पनि टिक्दैन तपाईँलाई अगर माथि त्यो बाँध हामीले बाँधेर त्यसले पक्का गरेन भने गाउँै लान्छ माथि हेर्नुहोस् म यहाँ ठेकेदारलाई ठेका दिन आएको होइन एउटा कुरा याद राख्नु न रोक्नुहोस् यहाँ सबभन्दा साइडको लागि भने एउटा लाइक गरेर यसलाई सकिन्छ किनकि उहाँको गरिरहेका छन् यो मार्ग त्यति बेला वर्ष पनि धेरै गठन का आपका